Ka Environment Coordination Committee hak arpo trik unai luar arhajar arpuar. Kala dawan ke sorkar jela bahak pratrik unai wieng kadi benchna pendepno ke action plan halor ki karkhana kok kumbala batha ke National Green Tribunal. Balada ke sorkar kamle yei ke Environment Coordination Committee rengkat berupat bakin persajur ke karkhana kok ki badan hak ilaka sutengah. Legal advisor ke Environment Coordination Committee uba reading war. Habai keren bikinong thok kubor ulong bahak pratrik unai tung mentagasnem. Ka National Green Tribunal kelabatha ek sorkar jela benchna ke action plan hakabede bagi karkhana kok kibalayo ya ka consent to operate CTO haswa ka arpulai terik benai nopra snem arhajar arpo. Henry mental layat arbanai ru ke sorkar kampat penkre ya kene ke action plan. Ulong lada hadian sau benai ke sorkar kamle ai. Kani ke komiti rengkat berupat ba ke ilaka kinsyam dakarai ke beteng persya yaki karkhana kok. Unong ai bot ulong bakani ke komiti kelada penkreak kendai teligimat ban pak penrung hak action plan. Kata ban pentrekam ke action plan haswa unai wieng arhajar arpuar ke sorkar kamdei ban penkenria iki karkhana shkiwe pat gijaka bat ke sorkar kamdei hiru ban penmena kum ka industrial area ne commercial area hak ilaka sutengah. Kanik Environment Coordination Committee kelapan pau bagi sorkar jela hagi senam ki banwan kam desyo ban ajing bet ban seng ya ke karkhana kok ha ka ilaka sutengah. Bat ke sorkar kade ban ai hukum ban pen prano ki karkhana kok ki bambut renti ki kendon. Nalor kanie ka Meghalaya State Pollution Control Board keladap bandan kuna kom ke environmental compensation. Ne kom ka bai boina ya ke jing penjular ya ke mariang. Naki lifeway teliki karkhana kok bean ka bakot baro sun point sun klur tengka. Hendrai hidup menta ki karkhana kok kempat siu kene ke pisah. Komta ke sorkar jelah syaban kot ka praterik unai wieng kadeban yo no ini ke pisah naki karkhana kok. Bad dakani ke pisah ke sorkar kadeban ash ki kishnong ki bala syakta lengba kini ki karkhana. Uba reading war ulong bak sorkar kalakam bakal ujor ejahar persya ki karkhana kok ki betre kambean hak district court. Hendrai ke bapala kalong bakini kijing ujor kilayap no namar bak Meghalaya State Pollution Control Board kam syamlu ujor dak babut renti ki kendon ne kumbadai ban ujor. Hak bangin keli ke ek action plan ya ke ba ke government kala plan lani kala pengkre halor ke judgment ke bala ai lengba ke NGT ke ek ba kendit ke government haduk menta kadang yok thia baki ong ba kampadon ke ek action plan ke ba ke government ke deban le kat kum balap ta ke NGT te ngihi na ke liang jongka ECC ngi sengau kundit ban yo iya kene but ngila lech cha ki officer kendo ya ki MSPCB kila itu ba ngimpat don kenu ke direction ke bagi yo na government ha ke bede ya ke action plan na ta kadau ngi khlemban se namar ngim upshoot ya ke por haduk ban kut ya ka saubnai namar kat kum kene ke jing peta jong NGT hapok saubnai kamde ban kam ya ka pratrik jong November ki deban pendep ya ka action plan ha ke bede bat kini ki ko plans ki bayo ya ka CTO te nak ta kadau ngi nak ICC ngila pengkre ya kumba kendai teli kita ki action plan ke government ke deban adopt habaka frame ya kini ke action plan kat kum ke jing peta jong NGT ka banongkong hi ba ke ICC kala peta ba ke action plan ke de ban pengkrek kam hapo ki saubnai kata kemut haswa jong ke pratrik November 2024 ka bar ba barok kini ki kok plan ki offending kok plan habangi ong ki offending kok plan kemut ya gitu ki kok plan hi ki ba yo CTO balegi ke NGT ke ong ki offending kok plan namar kini ki kok plan kat kum ka report lani kat kum ke affidavit balak file leng ba ke MSPCB chak NGT ke ong ba ka pen i ba barok kini ki kok plan ki hapo ka ar kilometer naka human habitation area kamut naki snong naki thau kamut kini ki kok plan kamut kat kum ka judgment jong NGT kila akut namar ka NGT kala yo ilepa ba hadin ba kila kala pan ya ka exact location jong kini ki kok plan kila lap ba ki don be hapo snong ki thau na ta kadau ba kila categorize be ki offending kok plan ki ba establish prior lin haswa jong ar flytrik benai bakat ar azar arpo ki de ban bot ya kini ke norms lani ya kini ke notification ke balai ke long ba ladaka government hapo jong plan jong ka don ka plan relocation
Yo let's say ke don ka kini kikuk plan kilak man claim bagi lak donnya ke hok bagi pentre na maring lak yo ya ka CTO. Te yo let's say hakata kom ke government kelak pan plan ba de ban relocate. Tinggi lak bu ya kini ke we na ka benta ke balai bagi kini kikuk plan kiba lada ka government ka plan ni ki ban relocate anen pan kriya ki cakika kimde ban pan kriya yaki dalele hapo jong ke ilaka ke jongi. Ba government kelak ban rak shunu ki jaka ki baka temu ban rak ni ke bala ban rak henry hapok ke ilaka dalele henry kumban chuban ya kini ke benta lada ka long kumta kin wan rak ni relocate ya kini ki ko plan hapok ke ilaka kalong ke consequence lani ke jingjia ke lewe ke long ke ba kraw ke jing yiki kan long ke ba kraw na liang ke ba bat na liang jongki ilaka ru de ke basau ba ke ICC ke bu ya ke ni ke jing kentu ha pada action plan ba ke government kam dia ban declare industrial area lani commercial area hapo jongka ilaka ka jongi namar yo lesi ke government kala ban don ke jing themu jongka ya ke ban shna lani ban theo ban pen kelas waki industrial area lani ki mini industrial area haban ra relocate no ya kini ke plan na kata kadau ba ngina ke liang jong ICC but kasur jong pai ba nak ilaka jong ngi bro ka we ba ngi de lele ngimsha ba ka government kan declare lani ban designate ya kanu ke area kum ke commercial lani kum ke industrial area hapo jong ke ilaka ba in future lani haduk mentaru ngi dang bat bet ba de lele ka government kam de shu ban ai lani ban ai ke permission lani ban ai ki CTO ya ke plan hapo jong ke ilaka ka jongi ka bahnyo ba hadin bala ondal akut ya kini ondal akut kini ke sau benai ya ke baka NGT ke lak peta ya government bahkan sna ya ke action plan ke government ha ke juk ke por ke de ban ai ya gitu hi ke bala long ki ba kimla ban but ya ke citing norms ni kat kum ke notification kemud government ke de ban ai sendon ru ha ke juk ke por ya ke dismantling order kemud ka mentoi AA ya ki ban don itu ke de ban ai no ya ke dismantling order ha shwa ban kut ya ban kut ka sau benai